ampe ki chelo ki vi pe thapes na nong kum chlo chul pa ni ampial ho ki me vecho na ning plan ga ad ki vi pa ko chul pe ke ning ampial ho shikim than lo nong chi je na bible study hi po jan ke na ampial ho plan ga alo shi nong khlak mat pe ni ithe hi in ampial ho cha ka sajin sha ki ye daniel akhet la akibo aulo zato sho ka sajin sha ni video hipo ye ning ranguno igona akhoto ampiu alhu cha hipo ye ning ranguno igona akhoto ke ongna nongkum chiple na ga vezmona ashikhak to la jits penshani ovekyu lesson lana ning ne thulwa daniel ne kungun hechi thule pe ena tile hipa ye tagashi bidip mole ning ne thulwa tagashi atu ye abongshuwe ena tie babylon kimgats pepani tagashi akiniu ava tie mit ena persia ye kipe kimgats pepani tagashi akatu angshu ena tie greece kipe kimgats pepani tagashi abidu igona paktakyu tie rome ye kipe kimgats pepani ena rome ye kipe khawning ne thulwa akibo chirehu ai kipe chire la ki yeswe kyuning ne thulwa ikemu itheining na ka sajen shaikyu ye akibo chiregola gthun hijeve pusna gthuzka akibo aglola ki pega pe ena akibo aglo tipo ye igona paktai pe jongna ning ithehi akibo aglo tipo ye khu kena junshani bible lana amchi pu toku tpe pani jongna ning la ki kina juni ning daniel akhet ni ajota chela pinolo akibo tipo ulo timin heti eno akichi laki pona tilehi akhetza sapia mkulaki kogo ineju akeno akibo tipo no alhu timsas agsheno tolve mkupungu bana akugo shul hogob de kyutsa pinani eno alhu timko gmenani bana pano uchnie eno pinchi kyu kilivets nke puka psanani eno alhu timko bakka khola ampekthana thangonani akibo aglo hipo ye igona paktai jongna akibo aglo hipo ye khukya bible lana points tokut beban jongna ninglaki kina juni atogu shira akibo aglo hipo ye pagan rom lana ipegai be akinu akibo aglo hipo ye pa zu akibo kothu chebe akathu akibo aglo ipi kutsbenani abidu ayekipe chigit khawno ipege bungo baye azuk kami toy monani zo alho kthata mo blasphemy pinani zini alho timi gmenani tache ampe kthana tha adopats nani toku pinche kyu kilivets nke puka patanani ningla kikina chkhachle junlo atugu shig ayekipe chigit khawna ipege be Romya ayekipe chigla hepove ayekipe chigit khaw kyu yekipe iperga ningjuni edia khabde na hotoku kthulana heruli epkyu yekipe hipoye emperor zenona thakve itaga edia akhapungona shig bidi edilana akkaw jestine na vandals epkyu yekipe hipo thakve akhapungona shigtache edilana itaga akkaw jestine na ostrogas epkyu yekipe hipo thakve ena ayekipe kthu levekyu hipo zkhu ayekipe laki ipere ena ayekipe tipo yekhuja justine na ayekipe tipo hu romla bishop shakyu akaka patsve ena paye religious kdalaupana sakpheu shive akinu akibo kthu fuchevebe ayekipe hipana kthu orthodox heruli vandals levekethu akaka hipo bishop zbepani jongna bishop yekipe ipere akathu pagan romla ne ipere ningkum tsne thani roman kukuho hipo ye pagan romla na ipere abidu akibo aglo ipe kusha akibo aglo kya akibo ye ba ye agaku momo ayekipe jongna ayekipe hipo ye aglo shagnani ningna Vatican City jana ba ye Vatican City ye hector lobdip dilikhania kijelao ipsnda til hi population 2019 census kakla akhata chena mkupungu timi akhata chena mkupung likhani ikemu bana yekipe kta
Pana country kata ayer khala country awlo ye Vatican City ge pungu baya azu kami toy monani kushe baya azu kami toy mokya kyurango baya both religious and political ashi and ahung kdao baya pana akaka pyan jongna baya ayikpe kdao toy moe zo alhu ktaza momo English tana blasphemy be alhu ktaza binani be alhu ktaza yeku kya ningna johana akhe chega shak thla phijana ba yish phenani jidam no pa khoch legepi tie jisu krista akumla kive ranguno ningya atupesna ovene pi anje kumwe ikemu nona alhu thaiga kihu baye kishe nona timi kere oliki opesna alhu kepi ani alhu ktaza yeku kya kunoko na pana likhi pana khapesna alhu ipi kuchingena timtipa ko ya alhu thaiga ne ena ningna junnulo Pope claim to be God ningna Pope Pius pungu Berkeley chapter mkutsni page akhikine na chagata jala phijana ba etli Pope ena alhu pama ye apipi ipi bebane Pope ya paya ayege hipola alhu kepi panati shepiane jongna khunokona azahiba ko bekhigena momu khuno kona tishi kumsugena timtipa ko ye ampio alhu thaiga ena akiniu mark kini tsni tim hipo ye ku she ishi alhu thaiga kyu tsa pyangya tsakahi ni alhu likhina kumaya tim khuno mo akhine bebe tsamla Roman Catholic ko ye father lo buzna banaki pimpi phetsne ikemu ningna kucho yesla phijana pa ye tim khumu okhne okipin khwetsna ampio alhu likhina thono tsini alhu tim gemena ne be march chagakini khatone kini bela Pope John Paul II na ning Roman Catholic Church Roman Catholic ku ko ye Christian ku tom hekwa kyongna ning kipin khwetslo be ningna dark ages holkila jana pa ya Roman Catholic Church na Protestant khuno na pa heb de chingena timi Christian Protestant million hekwe jongna tim ko ye hipa ko ithane ningna history phijana pa ye thulnani jongna pop na Catholic nim bela mar chakinna na e ningye tishi Christian ku tom hekwa kyongna nikipin khwets loipi pa ye timgiz la pu thopuzna tishi akipin ko a tache ampek thana tha ado patsne be ningna kcho yes phijana pa ya ampela khila achla akhak thana lo chwani ishi ningu khaliu calendar la akhakhamye achla shig akhakhamye achla shig la khani ikemu Jewish calendar la akhala khila achla shig likhani jongna ampela khila achla akhak thana shig ampek thu ena ampe thaya ampe akhanal lotaje ningna hipako plus hijana pa ya atla hazar lakhi akhakinena lotsugo ani ena Bible prophecy kla atla akhiye ampe lakhi kihipe pani jongna ayikipe hipo ye ampe hazar lakhi akhakinena lotsugo patsnebe ningna shilne thulwa akhapungona shigtaje edilana justinena Osrogase pitipo yekipe leve pusna tipo tikau akka kapesna Roman Catholic kukuho zve jongna Roman Catholic kukuho ye akka ichulku akhapungona shigtaje edilana hutbe pani ena ashekha baya ampe hazar lakhi ena baya ampe hazar lakhi akhakinena lozugo ayipena nepke ongna die chgatsin lotoku tache belana ashekha shpepani chgatsin lotoku tache bela ku shivekya akakau Napoleon u General Berthier na Rome ku hole lopuzna Rome le lopuzna tilhi pop gaso ako kila sve ipuzna pop ye tilhi na pakha ashekha shive jongna kucho yeslana yepepa akyutei baya ampe hazar lakhi akhakinena lozugo ayipepa pani ena hipo ka pesna dark ages ipi kutsepani toku pana nguchine ena pinche kyu kilivet nge bukaptanani Roman Catholic ayeza chega kitla paktani akini ukava
ena chiga ton jong na number chiga tipo jeve puzna chiga pipe pe pani nong a google lo puzna itunani akini ushiga pinche kyu kilivets nani be ningna historica ecclesiastica page akhat nyana shiga tokula phijana baya tilhi in the year 325 akhat thana umku pungu edilana Bishop Sylvester na atala atogun momu sande tipo kapes na ampiu tsala ipi kuk de tsepani Catholicism and fundamentalism jagatoku hota che edition page shagata che la phijana baya. It was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christian. Roman Catholic kukuhona khathalve Christian renguno Sunday tsala pesna akumla tsala shini ipipana khathave be ampio alho khit khotu giku shiere kucho yesla ninge ku yesla na mo phimla ine khit thove ku Jesu Christa ye ine khit thove ku tipo pinilo ikyu ninge khilemu ithumla ikemu Roman Catholic Church kukuhona Sunday ye Christian mong na akumla tsala ipipe kilsit bebani Catholic ku catechism momu panau doctrine ka kula ningna page lopungla phijana pa yesh philnani why do we observe Sunday instead of Saturday ningye ku she Sabbath Saturday zk Sunday pinchinja answer ningye Saturday zk Sunday pinchine jogangu Catholic ku ko houna Bak ka vecho na Saturday lana Sunday la kilsivets ipe bani zum sheshe ga Catholic ku ko houna banna kilsiveke bana ka vecho na kilsiveke bi zum she ipe bani nong na ka koi poi thulin sha ya barcode tilhi o mobile business scanship na online na khlani jerongno ningna point to ku suggest se yakwa kyu yekipemu ku denomination mu point hipako toku shikpu pepa mo ikemu Roman Catholic Church likena hipako kum tu point hipako kum tu tik shi shikpu pepa ne jongna akibo aulo hipo ye Roman Catholic Church ke ne Roman Catholic against shamwe timti lehi ampial ho sumsa chekemi ku to mane ampial ho gol chekem ku to mane ikemu ningye kucho yesla ideo masai kucho yesla na kyu pipe pankela ne ina khwengom na kyongna ine hipo besna nonglau kusajani ampial ho plena ga nongkum chakhala kmas peni